छत्तीसगढ़ स्टेट along मालगाड़ी पुरी यज्ञनगरी ऋषिकेश उत्कल एक्सप्रेस लपेन उधमपुर एक्सप्रेस ट्रेन कचिंगकोई पन इनोदासार पिमार अनिसिंग हिपी पुआबांग फी अलंगली हेमपेन दामजुई नन पुआन ता हेमनांग चिलेले दे एपीएचएलसी सेंट्रल कमिटी युद्धबिंगा हिनपेन फेरांके माइकांग इनोदासार पिमार अनिसिंग हिपी पुआबांग फी अलंगली हेमपेन दामजुई नन पुआन ता हेमनांग चिलेले दे अलंगली अनिसिंग हिपी पुआबांग फी हेमपेन दामजुई नन पुआन ता हेमनांग चिलेले दे अलंगली हेमपेन के दाम आर्नी तारीख सिरकेब जेक्लोयन क्रेसी भमतियार निपेन बारजुई पिनी आर्नी अंता हेमनांग चिलेले दे अलंगली सोपो इनो चेक्तिकांग बोपसी दामजुई लो अलंगली सोपो निंकान ट्रकवेटलांग अलंगली सोपो बांग अपायाफान काचिरी लक्काई केता आमे क्रिमेकलांग पेंसी दोलो अलंगली सारपी सरबुरा तुमके मांगहुप्रong सिदोलो लासी अलंगली फान थेगलोंगा बांगालिंग सिताला आबेर किपिपन नम्बर along nang birta ikta 84748366 84 alangli hempen damjui pen alangli phan phone le call dun ta longli alangli konatong ke dolone lasi madua bang phubang phile theklong sita nang pachini ikvek tha pusi ahema sor tumpen tuning report news desk report public tv Karbi Anglong छत्तीसगढ़ स्टेट along मालगाड़ी पुरी यज्ञनगरी ऋषिकेश उत्कल एक्सप्रेस लपेन उधमपुर एक्सप्रेस ट्रेन कचिंगकोई पन लसन से बिलासपुर रेलवे डिवीजन के पारलोपन छत्तीसगढ़ स्टेट along पुरी यज्ञनगरी ऋषिकेश उत्कल एक्सप्रेस लपेन उधमपुर एक्सप्रेस केदामतांग फाइकुनी निफाई इंकोय ट्रक आदाप अपर मलम खोंसारा लपेन भादवारतान रेलवे स्टेशन आदा परफाई क्रिसिरा मिनिट क्रिसि अपर मलमसी बांसो ट्रेन काचिंगकोई पन पुसी रेलवे ऑफिशियल आदमा हिनपेन पाचिनी पन लापेन बांसो ट्रेन दाबा इंकोय राहिनी आन ट्रक अलंगपेन मेन COHC आहिरिंग तांगराकपेन चिंकोय पन लोपुता बेरता रिबदुनलं तोंग सिकोट पेन रेलवे डिपार्टमेंट लापेन रेलवे रेस्क्यू टीम आतुम आदिमा क्लोंग पालिदुनसी आंग तोना साइ चिपारी दें पन लोपुसी रेलवे ऑफिशियल आतुमा हिनपेन पाचिनी पन तांगते बांसो आबिजल नांगलितुम पब्लिक टीवी कार्बी आंगलों के लांगरातुम लांगपन इकथा न्यूज़ डेस्क रिपोर्ट पब्लिक टीवी कार्बी आंगलों ये हमारे बिलासपुर डिवीज़न के खोंसारा भनवरटंग स्टेशन के बीच में आज सुबह एक मालगाड़ी डिरेलमेंट हुआ है। इसके वजह से उस सेक्शन में अप और डाउन दोनों लाइन का मूवमेंट बाधित हुआ है। इसके वजह से कुछ पैसेंजर गाड़ियों का डाइवर्जन हुआ है, जैसे कि 18477 है जो पुरी से योगनगरी उत्कल जाती है। इसके अलावा 12549 दुर्ग से उधमपुर जाने वाली गाड़ी इसका जो आज दुर्ग से निकलने वाली है, इसका ये दोनों ट्रेन गोंदिया जबलपुर KMZ होते हुए जाएगी। हमारे पैसेंजर के मदद के लिए मेरा हेल्प बूथ की सेटअप किया गया है, जो रायपुर, रायगढ़, बिलासपुर, उस्लापुर, पेंड्रा, अनूपपुर, शाहडोल, रायपुर, दुर्ग, गोंदिया स्टेशन में सेटअप हुए हैं। और इसके अलावा हेल्पलाइन का भी सेटअप किया जा रहा है। इसका रिस्टोरेशन वर्क स्टार्ट हुआ है और इसको जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। कितनी बोगियां डिटेल? इसको पूरे डिटेल अभी नहीं मिले हैं, लेकिन 12-13 बोगियां है। कारण क्या कुछ सामने? वो पहले तो रिस्टोरेशन Japralang solong porthimia kimang pualong pen pachiton dunsi dakar birong bare malong ningkarong pen pherangke maikang ni ponthu bangso pherangke mayelong Karbianglong Autonomous Council keja ke thekiding CEM tuliram ronghang la pen tim Karbianglong atuma phansitami kachoro pajerpo
tangte ang ton pen phirangkia thengno nang pachini donalam thei pen le arjupon iksina japralang so pen nilitoma phirangke muhiram teron nang kilo Abirta news report public TV Karbi Anglong ke ba potalong lo dak la horizon la ta apak akithi det puta kali de apak di apen ke akiding det puta kali mane riksen de lote pinapi ma pacheplang pojalo sitame CM sar la pen ke council sorta la anmang chichini pakaje democratic a country lagi dake rat aja kong pensi kanun sita cheplang di Pinier ni general meeting ke doi van bang thokep lo te sia general meeting ke manun buson dak thaksi itinga bang a pharo ti hoda a hajar dak lepo so namuni chedoi chedon sar ben sini tum dak roma chikim da bulu de lake komani bang thom chuklemong lo hola ke dalala group lo hola hai ke di kunan ni cirik pholong chuklemong hola ke dalala group nitunga intention namasi karbia rong ave pin karbia don ave pin pasi karbia rong senga ko thai cc vet 10 lo sa vet seta cetha krai lo nang busin itu la hai bang kene itu la setting sedang nasi kacuru na yalam thi ta do ulang wa pita nilitum pining we ke dak nilitum non sound system kaduk kawe non dak enam bom lo chair kaduk kawe order lo pining we ke ning karong anu we po kilun ki kan kaduk kawe po ha chuchi bang da chodet po junji bang da jun det po nung we ke ni kali ma the Nagaland border bina dake ha mane ke kan dekhe bihu kan dekhe bang da kan po nimso rung dekhe bang da rung po nung we kan pi nung we ya kali po last man kan nung we last nung we phane pi lo po ya kan so padu la nung we ka de kar bi rong marung we lasi nitum dang munu do non ta wang bom lang asi ininga klong belo ininga klong ko antong kahar nuk ne penlo ekar jong ko ana thak tong le ne ko an ili a intelek ko ana ke theke re ne ha klong siben se gewang lo Dr. Tuliram Longhang jindabad Tim Karbiang Long jindabad lapen ke Surjo Ronghar sar jindabad Dr. Numol Momin sar jindabad Omor Tiso sar jindabad lapen ka duk kawe MLA Tim Karbiang Long Numhan jindabad pu bensin dililam te banging ton non baidu ta thili banging ge nei alang li ta ning nang lang Baido mo pen aning garong thuong mai mu luan lo ame ki don mo benta amang lo ne bang reng lo ne lam masining ge dek thide an lo ni ge molen lam ning ge dek lo pini ge pi malen na tanang le patak mai ni pulo kali ti pu ka nang kaning ge nei nasi laputa paning ge na pen tu alang li muni chingui lo dakarong da chilada pigji ape non tim Karbiang Long dakke bang ote nili tumta ason dakarong pa develop ji phan border la ans se di Karbiang Long pang thir ki palang mi phan ki bong sing chip ka de til tumaja kong do chit within the power and jurisdiction of the autonomous council along bang ke nitum ta chuhang gun pu lagle kilong bang der chat cha tutame non la sun nangli tuma media pen chuhang der pohla memorandum thok pe phang ran ge binawarni people ne ma chu thek ma di asi nili tum da feel of hanta imi thang bhan ge bad le pota ge la son nang ron phra ladet kali Dr. Tuliram Longhang la pen Tim Karbiang Long la pen Land and Revenue EM mate MP sar Omor Tiso sar phanta ka chuning riji bang se nilitum dak Jonel Karbi Youth Festival ke laswari ke japrajan isi ke di japrajan pinia filong japra langso la pen ke hidipi la puari ke sita non bang nilitum bukajan MSC constituency andar ha Deopani border pen chinglok dak Omor Mila dak an bang ke la bukajan MSC long bang ke ZKYF avela nilang dak troops kadu kavela sin non bang nitum bang ke dak seng po nitum di unit seng po cultural la hinda laban nitum dak chiri krepo filda nitum pathik do ladak sing mirjeng ason thot ba sing mirjeng anda sose aki mi bhan mati lasi competition da aki mi bhan blote competition mi mati hati taralang so tongalang meine dak tongalang meine poya athek daga bang ke Annual Youth Festival bilo bolore iltuman alle ga pila Dimapura sor Nagaland sor dak exposure isilong po itu me ha kona ne detle achengi thib nei gallo non ge jo nang lang pir the jo di nitum dak rock band da bipo son bipo cultural son hormuda do dak ke nangi lang tum lang roi parai Dimapur pen da do pigi festival da pilo de dak exposure da long da pigi lang me pigi laso pir the Karbi rong barem long apen gallery nitum hang doni feel nitum hang donji laso feel ke
माने अपन लाहौरिजान स्पोर्ट्स एसोसिएशन ता नितुम सेंग जिफान नितुम चिंगवाई बमलो कासा लोंग प्रेसिडेंट सितामे डॉक्टर तुलिराम लोंहांग सारलो दा आलांगली नेतृत्व लोंग बा नितुम किउन आना बांग के नितुम कारबिया खाइफान बांग आचक पोंग होराक सेंगुन बमबो नितुम राता के गवर्नमेंट लोंग सिदो दुनलो नितुम पार्टी पुलांग लिलु नॉन ला काउंसिल लोंग नितुम के किमिसेना काउंसिल लोंग बांग दो दुनलो ना हक सिदा दुनपो मुसीएम सार जोंग सि पीजीआर लोंग नांगतुम दनंग लांग राइट हाफ हादाक दुनपो कि पार्लाम गले सितामे नितुम में काउंसिल फंड कारकान पेन क्लेम क्ले हाके चेंग नि बंदा नितुम काउंसिल फंड सोर्सा से ओपोजिशन पार्टी फंड सोर्सा से माने फंड नितुम सोर्सा मा तु फंड सोर्सा से पिनसि नितुम इनिंग थिर एटसी के दामला से के लोंग लोंग नितुम चिक्लो जन थमंग बंग मा पोटा चि पलोंग लोंग लासि अपन के हांगे सर तोवार नॉन कांसाम के जी कांसाम अपोर नंगी लुलो तोवार ता दुक जांग तुम तोवार तमे निल तुम सेन ग्रेवल चॉप सिता निल तुम चो हांगन पो लबन कार्बी रोंगबारिम डेली मार्केट होला फ्लाईओवर नागालैंड ता नंगी लुटपेन फ्लाईओवर लोंके चिरी फो लोंग ले निल तुम पाथिक दो कार्बी रोंगबारिम डेली मार्केट पो एक तुम पोस्ट लोमान दा पिसार पिपाही रेन पो दा खान चो जोरी तुम दा दो हान चो जोरमा फिलिपी दो गदी फिलिपी ला तुम मुखा फिलिपी सर मिला तुम मुखा बोइलारी जोरी बंग दा लोंग होंग जोरी तुम दा दो लासी वो काका दो कवे इतुमा नागाजिर पो तुम ता ऑक टू पिक लोंग होंग का दो कविता डाक पेन तुम चो जोरडुन नांग डाके तुम मार्केट सिखरेन अपन फिशरी ता दोंग में पिक चिरी फोक्के बगे तुम फिशरी दा कम्युनिटी फिशरी फूड पो लासो कम्युनिटी फिशरी दा काउंसिल पे नंग पो हुड पी नांग माने रोंग मा मते गार्डन मा लासन ले पम्मा नंग मेघालय लोमले एकदम क्लीनेस्ट विलेज इन एशिया पोसन तक थाकसे दि डाक के कार्बी रोंगबारिम के डॉक्टर तुलिराम रोंहांग स्टैच्यू निलि तुमाहिन पेंचिरुंग चिरेक पो डॉक्टर तुलिराम रोंहांग रेंग एप सिता आलांगली दो तानलांग फिरथिलोंग कोनता पिनी मासे डिक्लेयर दे नंगदि डॉक्टर तुलिराम रोंहांग स्टैच्यू निलि तुम केरतांग ते बुलु नितुम के बनाइ दे आथे तेलंगाना भने हेमफ्रे किपियहु दि तेलंगाना सर तेलुगु तुम चुमा था सोनिया गांधी बेन राहुल गांधी मूर्ति बनाई देत मती ला तुम हैदराबाद ला डॉक्टर तुलिराम रोंहांग स्टैच्यू एनांग बगले दी बस लांदा चोकलो लसिया सपोर्ट एकदम खचाम खास लदा का जद मथा नांगलो सब पिनु वे का रिक्वेस्ट बांगला सीधा सीधी काके मता दी आंग तुर खेंग पारो पारा तुम मखा पिनु वे बांगे कान वेक नहीं पिनु वे बांगे चिहार लेक वेक नहीं डाक नागालैंड बॉर्डर लो कडाक कार्बी रोंगबारिम मसी बिलेन बाइदो सेतमे पुरथिमी के मांग लासो पुरथिमी के मांग आलों के काउंसिल तुम तक पुलो जे आके जॉय पेंसी इंगलोंग असु तुम हन पुटा रंजी वालाम लाइरि सेता निली तुम ता कोनान नानी पे निली तुम मुखा बांगम चिमा थादन जे पुरथिमी के मांग इंगलोंग असु तुम हन पुटा ले रंजी सिता इतुम दाग लाहौरे जान an Nirmal Kumar ti state ari ke tu mate itum bagan angpong ke dodun fruit arong ke puta long dun de det hai bu ba long dun de bon pu nitum la son si matha hakalam no de nitunge puta long dun ji labang so pu thimia ke mang ke nitum hanson kali athila da ke already kaprek atum si malik chikrong taparet la pen ke along le tame ha British akai hut pen ha 19 মানে প্রি ইন্ডিপেন্ডেন্স 1947 ফ্রাঙ্ক পেনা বাগান বারিম লাদাখে লাসন নানা ধরনের কথা দি লাসন লাসি লাদাখ লা আনডিসপিউটেড আদিম বীর হেদাক এনক্রোচার্স আন কার্বি আংলং এনক্রোচার্স আন জংসি পিজিআর দা দো বলতে দাকে তানং দাকে সথুতে ইনি বিনি হলা বাগান আর লোবাংকে সুরি ক্যাপ সসি আবো কিচে के बिया वोटर्स दो लपेन के सुरिंग कोइ ससि पॉपुलेशन दाग दो लासो दिमलंग कार्बी इदन तावे लासोलंग नीली तुम ता रंग चुकिन गुनलो आकी मे पॉजिटिव वे पेन मथालो स नीली तुम पोटा पत्रो बा निकान फारो फी तंग लंग ने तुम चिपुरे थेगुली मो मे सेन काउंसिल मो वांगलो बुलोते हालासो काउंसिल सि मो तुम भांजा कंचे सार्ट पेन आलांग तुम रिक्स एन पेन प्लान को पसी नितुंगी माथा बानिली गे माथा आहक पेरालाम amasi halaso ningkan faro phi non I eme thanga kai le long leta mo isu akai long ta hai po eninge chibi pena bangke arni sinini ang bong mat pin kar biang long tum las son sinil tum hanang cherap lo jenil tum mat thaun e laso ani faro ke arni siang bong nil tum jo pota masinang teklu nil tum aglo di piniarni purthimi ke mang ke la anaja kong ave bon pusi mat thata hai ji rata tum ba adhek tum tak opposition dunlo nili nostame nili ning pahini dolo puthimi ke mang ke ne cadastral along le mate NC area along le along jitu government land la high long phansi general isia potta jibon afrang ki pi samtha si normal la potta si
dak autonomous council pen pijibon kusinil tum matha sitame dak already ti state dobom sitame ilitum kaduk kavira chini lo je council sor non pota nangi pi depta isi jukti do justified kiniani council sor nili tum bhan pota nangi pi ke lage ene pota kali lage justified lage arondam thor bangela sonlo 9 মানে independence of frank si ghatok tuma mukhalong amen long dak halatum amen long si bagan dulo la tum wang bom lo bi hini thom chulo hanuman tea company bhan chojor delo hanuman tea company tum ta hala ghatok tum ki etika ngasa si chwarlu bom lo hala tum ta solai bom lo la tum ta chupang re ngoni delo chupa pini ngoni delo la tum ta chupa flop delo la tum ta amasi কাগজ পত্র কাদু কবিতা হা কলকাতা সর পন্ডেলো বা আইসিআইসিআই ব্যাংক নে কোপিনিয়া ব্যাংক লং সি সিজ দেলো ব্যাংক লং লোন চরামা লা পেন্ডের লো তো ঠিক আছে লাগে কাগজ আকা চিদানচন মধ্যে লাগে লাসবেন 2004 নিকান অমফুলনে পিলনে পেলেলনে তুম তা আকু ক্লাস কাগজ কা চিঠি ওনারশিপ কা চিঠি লাতুম গ্রুপ লিপা আকু গ্রুপ চিসেং লিলো লাসো বাগান চুনাম দনি সিতে ডাক নং তুম মাথা নেই ইলি তুম মাথা নেই রাডাকে মাথা নেই বাংলা হ যে অমফুবেন পিলে তা কাগজ চিঠি চ সিধা ডাক ইনতে কুপিলা প্রবলেম কে পুলতে ডাক কে বাগান এরিয়া লংকে অমফুটা এনক্রোচার্স ফান চিপলুং নে দেলো মাতে হাল হাই কিচি কে বেসু ফান প্লুং নে দেলো পেলে সংহতা প্লুং নে দেলো লা পার্টি হি নি দা প্লুং নে দেলো ইনকে কাউন্সিল দম দা ইসিয়া প্রবলেম দো বাংকে হো আফ্রাং পেন ফ্রি ইন্ডিপেন্ডেন্স পেন আফ্রাং পেন আপোটা প হা শিবসাগর ডিস্ট্রিক্ট পেন আপোটা প কপুলে তুমি লুনি আমা কাংসাই জি এমনে থেকলং লে দটলো How so martum bangke cibohong bom ceteng bom lo korte yang bong po somsi man lo aman APHLC Central Committee Youth Wing a hinpen pherangke mai kangni APHLC Central Committee Youth Wing a hinpen KAC pen kedam tang arni National Seminar on 6 Sidol kibi pon la pen patumini phaing koira pho arni sarthe phangcho along le along kichia su kidoadim katharli ponopot pini pherangke mai ingni ponsi KAC aphan kachuro padopon bangso pherangke mai along APHLC Central Committee Youth Wing a mai phu searching be pen kaning je ponke kedam tang ni phai krehini kreke thom arni KAC pen kabor ipon National Seminar on 6 Sidol kibi ponopot jasemet KAC aphan choro nangji lapen patumi phai kuni ni phaing koira pho arni sarthe phangcho along kido kichia suatum ke ongdung ningkan pen kido pithep lapen ningkan thongkep suse kes jedam det haidet aphit anta ki thurthe det akichia suatum aphan katharle phona jo kachoro alam the ningje tangte ang ton alam alang litum pherangke maya longka chini ji aphan lamthe arjupon iksina news desk report public tv karbianglo niltum APHLC Youth Wing Central Committee hin pen pherangke doan aphan akero pilo nalitum aphan chopa teng pen niltum longke wang apot niltum nanatum a channel hoi pen rada aphan mate ketheke ding atum aphan kero ki pg aphan sei niltum pini labang sa press meet kina hanglo niltum atumi mate taripin ko rapho labang sa chuklo akihai sarthe phangcho along kido aron riben kido kiche so tum phan karbiango autonomous council atum eviction asai iklem pot alang tum phan churul nilitum alang tum phan churulo athima arj din kluiben nilitum APHLC party pen sitame sarthi phangcho along le along ki do tum fan karbiango autonomous council pen ka tharli una jakong do 6 sidol rona teng pen ken kam chijor si aron re tum fan ke tharli una jakong do ku akihai jai ka thar nistame council phana batai chunri lo pen rap phana than bom sitame pinakana jakding lo council bela bangso sai kiding de sidame along le han phu phangcho sang hodung
jaya ka thara ki hai phan chingki si chitong si Guwahati aman ki do high court along PIL case pilo jaya ka thara ki hai kaping khap na teng pen alang tum case pilo high court along Guwahati high court along lapen aman ki do advocate atum ki hai manas surania lapen arkoi inti ka thara tum labang so case abang cipiduk cipalak pen alang atum cisong pilo cisong pen latum arona teng pen six sidol along ria long lake longle phelang ahem phuke council long sidu pu high court pen same verdict pidelo halabang so case ki hai det pen joksi atumi abangke sarthe phangcho along le along kido akiche tom phang council pen eviction asai bangke claim lo ahok pera bangke labangso along le along kido tom phang aron red kido tom phang high court an kidam nang ji ya kinang ke avilo sidame Karbiang law termas council pen ki claim kedet asai ki claim kedet pena joksi high court an kidam nang ko lo te boy fit sita alang tuhan ke churu nang ya bangke non case high a case high debt pen alang tu labang so sai ki claim bangke aj din clue people stame ki claim bangke alang tuhan churu ve nang ko la parta ningarong pik pen ke churung me alam bangke halo niltum APS social me phu aki high jai ka tha alang li nu thek sarabang alang li nu IAS retired officer alang li ke nu aron ka chinia bang hala so a rona ting pen rat phan than lo council ki thek ding domane than lo hala bang so alam chini si pini rat thurpak si ka chi song ilitum thek long lo ibele ka ninje kalilu six sidul long to PC ki than ma hala so alam ting si alani dami ninje lo exactly jai ka thara ki ha ki hak ki ching pen talasi ki than je that itum Karbiang law termas council along election MSC election long ke ki chetum ladak voting rights away la penke la tum election thurun e bu alam se rapan thalo lasi ladak separate electoral rules salam nangji bu alam de thalo voter list salam nangji bu tame alani thalo la solam bena pot pini Karbiang arat tum atokan chini lo ben hala so arnis tame tek restera tum an professor tum an doctor tum an setame sarpan akiro bang ke tum me khini be thekalo a seminar tanget horang cholote sir nangli sinil dum ka chini ne ason do an tanal tang ba clear la ba nangli ko bisi ga ningi mala ke wathai be pinno pusi doctor engineer dol pen angtan ke ba professor tum an dal le pan regard ki pi lakini tum da man the tum klon Karbiang lo fa pen tum da ninga rong lo la sinil tum interesting bilo hak ki chenga ni pen ki jut an tanil tum ke dodun pe mel la sel bang so national seminar la poson angkang pi pen ka chingki che thanlong ke ne tum episode party lo la pan ka khorchai man tangkawe sta Karbiang law termas council pen labang so asai ki ding pon pena pot ni tum han Karbiang law ra pan ise chemical opportunity lo posin tum program pemelo la se la so pena ajok alang tum han tum akiro pi bek nangji sita me ninduk me alam mangal halo do kamang hudam thui me alam mangal halo je team Karbiang law tum phan halabang so seminar long thek dam long le de kichingarni aki hai suryorong phara long sunang dudu isa session man alang ni pidu dundo lapen apar ke baddu handa tum thek dam long le hadak landam polte chairman ke CM aki hai turam long ha lapen guest of honor ke aki hai omorsin tisu lapen lasana thaksi lang tum atim tum hadak thek dam long le der bang ke ni tum ke ma hui me lapen ni tum de kali hadak ka che to tumanda che tha kangi promoter che tha chairman mang cholo bang bidya di professor tum jithan pen angtan ke bang even sonam mang chu tum jithan people lo la pen ke lasana taxi hala ami ka preka tum Mizoram ke bang tum Meghalaya ke bang tum jithan ge sopona tum chosa bidya lai ke chingki tum ta arjun long lo indu to bang nil phana arjula amase nili pudun lo kupene asai dukok thai le tum non bangi pusini ke ching der ma din liye chini de la tum bangi pusini ke pudun lo setame api angdung kitti khudan ta alang tuman thekdam long le der bang ke ni bangji ku than ge isi chobai dar san na lo ni tha samini li ning the galang tum bangji bon a the bangji pu sin ning the do a thema alale tum so organize ga kam bena stemia phibang thekdam long der bang ke la ke isi bang ke ning duk lo isi bang le tum kam tha
mong amata bang sab project lo kupia possible bang bedem ma bang posonde la khatu ka alam anda alang ma chini e polo sta non bang ni tum chini lo social media long ji purlo la solam bena pot alang tum chini pamelo pusin tum ko dam lo lasi labang so especially le carbon termas council bena labang so seminar ki bena pot churo lo la panel tum ka chunuri tum tum mangala so la lo to phat ka chunuri kang tum mangke la son da thaka seminar anin kan bang bi son te pu ba alang tum be lalu tu am semi lang pu sini tum ge ma hadang lasi ini tum non labang so president khang ke la soni alam sa the pang cholong le long kai week son la pen national seminar la ki bia putha itu council kan kacuro la pen ke la so kacuro long alang itu fan ko kacunuri ram alam ke halo ke ba priya arni gustami la sana tha seminar bang biver asonte tumhan misen po la pen ke sa the pang cholong le chat karilo aron reben ki do tum ana phan ke kar biang long ke thale lapna po bosi ni tum hen chunuri da lanchon achakong halabang su kithan aron alam jakong ratum chini si thur paglo leban high court long sitame aron ateng lang si pinila bang su asaya bangke karbino termos council pen claim long lo lalo jaya ke thara ki ha niban ninje ber ke lalo aron ki intangra leban ka chini ke jakong halabang su ka chini ya jakong pen jok halaso aron pen jok si pini karbino termos council tu 6 sidul aja kong ci harjak long lo lasi ilutum chini lo ladak pan sitame 6 sidul ke lake ankang kher kali 6 sidul ke chodordi po hormu bali lake det ki ja aron det ke pangri aron inglo khe pan kirai ko maron po ke ladak pan da isi an theklang dalo kar biang long arak abang futin ta lake chinang po lasi ajat punang council to labang sa sai kiding pot nil tum hin pen churu thuli thop lo lasong da taxi sarthe phangchu along le long chot la pogelo non pgr long sitame kada aron re pensi do thiblo hala sitame supreme court pen alam rai kiding tanglo pgr long ke do tu phan aron re pen ke do tu phan ke thale undo Supreme Court alam rai avidet pustame sidul along rilong ke kiche tu long le ke charai aron masi awe not only VGR akaprek an class along lilong stame alang letum ke charai una jakong awe illegal settler patang dele tum klang dak loke ko pia pot sinta piniar ni anta karbiano termas council tum VGR long make thale lirek ma hade sia question lo Las ini tuh kecunuri banggal halo, hala PGR long, kethali bang, kethali lideji apaan, pura non, labangso sarke pangco along lelong ke claim alo potsi halo tak claim nang pupon, RG pedingat aningkan biret banggal ta chokci, immediately dak PGR long ke do tuh mana thali vek nai pusi, nilo tuh mihin pen alang tuh cunuri lo, laben isi alam mangal halo non sarthe phangchu aki hai tu non dak alang don tak thali jok lo potsi ki chetum alang ton ko pine target ta de tai mini pine ka phere son do tai mini lasi karbino termas council pen alang tum han isi protection of han kelang dun ta akinang sob dolang pusi ni tum mathata akhema tumi ka thali hut pinaan aki chetum lam junu lahai kan ni tan dum thekam nong lo lasi karbino termas council pen halas kami alang tum lang charin pime nagi pusi nilutum hin pen junari leben non nilutum jaya ke thara ki hai phan nilutum det le alang pan kiru lo kali do athia alang le ke kiru kilong nangji ka thing binong lo atumi amak si ilutum isa video thelong lo sarthe phangcho ki hai la pen asupo tum jaya ke thara phan akiru nilutum thelong lo aprang si ke jaya ke thapan choro lo pusalang nilutum tu alangli pena job si ni tu phan high court long case ki pinangja niyom arondo anang thanum si kaidam de pins ta me al tu warning peklang do nang cherab do nang tham nang tham lo hala so teng si pini case nang hai lo so case ki hai teng si pini da ni tu malong le long ki to ki che tu phan thale lo pusi alang tu akero ki pi a support alo a penya asar pura ta lo